Lakhipuronline puthokchaba December ki tang 15 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba pao. Jiribam gi lamtai khunauda meitai gi yum ama bom na thugai piramle ahenba forcing changsin kre. One nation one election ga mari leinaba bill ani hayeng Lok Sabha da puthoklagani. Lamngan bi amadi renu balabu Manipuri Sports and Cultural Association na ikai kumna kre. Lakliba December ki kunma thoida WMC ki manga suba plenary session moirang da pangthoklagani. India Gate ta candle maira thanduna awaba phongdokre. Kunjalal Jendre bamna iba lairik ani ngarang Manipur Press Club ta phongkre. Ani suba mite Youth Festival numidini chubna Kasar Bontarapur da pangthoklagani. Haujik mapung iba pau tabirase. Jiribam ki Borobegra Police Station dagi kilometer ahumrom thapna leiba lamtai khunau da leiba cheki yumama bomna thukai biramle. Yum adu Soibam Rajesh apokpa Soibam Abiram gini haire. Thodok adu ngarang thangje numit ki nungtil pung ani ga minute 10 rom taba matam da thokhibani. Soibam Rajesh na police da paper report amada mahaki yum da sakhangdaba singna bom pokayanduna mahaki yum gi mamang thangba room gi thongnau sing amasung yumthak thukai biramle haire. Nakalamaromda Jiribam district ta Santi Purak nambagi pandamda ahenba security forcing thajenbagi manungchana ngarangsu Manipur police ki CDO personal camerom pusila kre haire. Yum thukai bagi pauta bada Jiribam district ki police kangbo thodokpham da changsin kre haire. Laibak asigi Rajya Sinba thungna Mikhal matam amata da pangthokna bagi pandamda One Nation One Election ga mari leinaba bill ani hayeng ningthokabada Lok Sabha da puthoklagani. Thaurang asigi makhada laibak asida ahanba tangkakta Lok Sabha Mikhal aduga ani suba tangkaktana Rajya Vidhan Sabha gi Mikhal matam amata da pangthokna bagi pandam tamle. APS na lauba CCE 2023 gi APS rank kunithoida maipaglakhrabi konom lamnganbi amadi assistant account officer oina rank 53 ta maipaglakhrabi laisom ongbi renubalabu Manipuri Sports and Cultural Association asamna lengyan fi khudol tamduna harauba amadi ikai khomnajaba utkhre. M Dep Singh Memorial Academy Auditorium Pinakandi Part 2 da ngarang pangthokhiba thoramda Arambam Nandababu retired additional secretary Government of Assam, Irom Gormani retired inspector of police, Ngangom Upendra superintending engineer, R.K. Gopal Sana retired secretary irrigation Government of Assam na mathang sitna mifam mapo amasung athoiba mitung sing oina dais taphamki. Konom lamnganbi amadi laisomongbi renubalana makhoi anigi mai paglakibagi khongseda sigi matangda maroiba wafam kaya phongdokhi. Principal retired Major Manidan Singh school की तरफ तक योजना हमन जाम लगा कुदोल पोटा मारे नोबलारा तंबीगा दौरी एम डेट मेमोरियल एकेडमी की तरफ तक योजना मिहुत सिंधुना कुदोल पोट तंजरी लेरीबा अदुबई कोइने स्पोर्ट्स कल्चर तौबदा क्वाइदिगी मतेंग पांगबिरिबा ओजानी सी खोइगिदी मपान मणिपुर लेरीबा The APSC combined competitive examination. It is taken in 3 different steps. Number 1 is the pre-examination, second is the mains, and third it's the interview. In pre you have 2 papers. Each of them consists of 200 marks. First paper is GS paper, or we say it as General Studies paper, where you have to study everything under the sky, that is from polity, governance, international relation, history, geography, your science and technology, your environment. And we are in Assam, so Assam specific questions are very prevalent there. Questions related to Assam's politics, Assam geography, different personalities from Assam, then all the other national parks, and biosphere reserves present in Assam. All of this holds a very important part in the examination. And the second paper, which is also known as CSET, it consists of 3 subjects, mainly English, reasoning, and mathematics. So you guys are in 9 and 10 standard,
and the level of question asked in the CSET paper is similar to your level. Like the maths questions are from 10 and 9 standard, 8, 9, 10 standard. So you should focus on what you are studying now, like all the trigonometries, your quadratic equations, everything is same. All the simple interest, compound interest, everything that you're studying today, it's going to help you. Because I studied very well during my 9th, 10th standard, I didn't have to go back and study all those maths and reasoning and English, and easily I was able to clear the second paper. This second paper is very important because it is qualifying in nature. If you do not get one third of the mark, around 67 marks in this paper, your first paper is not even going to be checked. Even if you get 150 out of 200, which is way higher than the cutoff, your paper is not going to be get checked if you do not qualified for the CSET paper. So this pattern can be changed. I don't know if it's going to change in future, but hopefully it will remain same. So all of you can focus on your subjects, your studies that you are having right now, and not to think about future very seriously in terms of taking it very seriously and not taking actions. Rather focus on your present and try to enjoy your school life, because it's gone forever. Because your school life, now I'm just nostalgic, I cannot do anything, I cannot go back to school days and enjoy those days. I would also like to mention about the importance of sports and cultural activities that helped me build the personality today I am. Asigi qualification se masai sir na so haibikre only a graduate oiba mathau tai atop exam sing ko yamna mathau tai qualification eligibility criteria haidi list nama oyeba adu degree avada bani adu percentage phangada bani. So there are many criteria to appear other different examinations. For this examination we need to be a graduate only. You may be a simple graduate or BA, BSc, BCom, or from other technical line like BE, BTech or MBBS. So the only criteria is to be a graduate. So see akhoi yam laiba phaban. Aduga asida faidagi mathau taba amadi hard work and dedication. Hard work tawang amamido adu soidana mai pakaneba. Hard work never goes in vain. Ahanbada akoigi class 10 gi examination SSLC examination de phajana mai paglaba adugi matungda class 12 asi singse hojik isagi tamliba course do adu hana phajana mai pakna bo hanaba. Class 10 phawase noi atai kaisum yamna khanba mathau tade nang hojik tamliba study syllabus se sitang phajana mamut na khangna bo hanabiba. Aduga co-curricular activities asiga thawai yaushan ba study khakang tawraga co-curricular daga ilapna lege haibado adu yadi ko, because leadership is a quality that cannot met in a single day. It needs time. Adugi leadership to kadai dagi phangani nangi co-curricular activities me amdu dagi nangi leadership qualities do you can imbibe that qualities. Aduna any program, any function tawa matamda nang as a leader, nasana protect tong nabahono. She has got a very bright future. Immediately after training, she will become the DSP, Deputy Superintendent of Police. If she is posted in a subdivision, she will be called SDPO, Subdivisional Police Officer. If she sits in the SP office, she will be called DSP Headquarters. After 4 or 5 years, she will become additional SP. Then after some years, it may take some 10 to 12 years, then she will become Superintendent of Police, now SP. Which is kasar SP lai na ko. Numan Mohanto ay na. She is also APS like her. Then, sige matam siya definitely, if there is nothing wrong, definitely she will get the nomination for IPS. IPS pangabi matungna she will become DIG. DIG kena Deputy Inspector General of Police haidon ko. Then it will become, she will become IGP, Inspector General of Police. Hana mamangay da entire Assam siya IGP ang pato na pura mimi. Ujikti DGP na pura. As an APS officer, although she will be nominated in the IPS, but she cannot go beyond IGP. IGP the lower level.
IGP ki mathak ta kari le additional DGP le then DGP. Asipun maksina kadoni those who have joined the police service directly as an IPS officer. IPS as the Indian Police Service, they are recruited through Union Public Service Commission. It's a very, very nice and very, very challenging job. Yamna phajaba ko ako nasu yam pamjaba job ni, because in so far I know in Assam only there are only 3 persons who qualified in the APSC directly as APS. Assam degi APS when a past of was in a ship of the directly matana. Akoigi third mamanda retire oigre. Hojai digi DIG me K Sarma. He retired as a DIG, but he was IPS officer. IPS at the APS take nomination padaga IPS pan. Adudegi Gadi Pondegi Nupima. I think she is also now DIG. I think she got IPS nomination pana. Adudegi the Kanam Ritre. Just before her result, I was talking to my wife also that at least in Assam we have got some around 10 to 12 SAS officer, but we don't have any APS. There should be some APS officer so that we can feel proud of it. Lakliba December ki tang kunmathoida Manipur ki puarida maruoiba mafam ama oiriba Moirangda World Meitei Council WMC na sinduna pangthokodoriba mangasuba plenary session 2024 asida malemgi tongan balibak singda leiriba mitei singdagi maruina Taiwan dagi Professor Ngangom Santi Kumar Myanmar Mandale dagi Sriram amadi Bangladesh dagi Oinam Bisurjit na Moirangda World Meitei Council WMC na sinduna pangthokodoriba mangasuba plenary session asigi matangda magi oiba wapum kaya phongdoknaragli Ira icha kuding mapu punem jari. Hakining Dr. Ngambum Chanti Kumar Mitei. Taiwan da English ki professor amone lejabani. Chaliba tha haibidi December ki tang kunma thoida. Moirang da laiba Hotel Elegance da World Meitei Council na sinda langjiduna. Hayeng gi damak Maliam da laiba Mitei gi apun ba firep hairiba themes da yumpham moiraga pangthokodoriba manga suba plenary session asida iricha kuding mapusu yawbiyu sogotpiyu amadi mamateng pambiyu haina laulaba Taiwan dagi no lukjai apun bana yai fare punchin bana yai fare inatkan Khomjari egi ming Sriram Sarmani ei Mandale dagi pamung khunjau tini lagliba tarik kun mathoi December 2024 hairiba numi asida Manipur ge World Meitei Council na sinjaduna Fed Plenary Session ama pangthokjagani program sigi theme se ase hayingi damak malemda leiriba Meitei ge apunba phire pangthokadariba mafamna Manipur ge Moirang dane hariba thoram sida Meitei isil naw ichechan ojaguru mayamna saruk yabiyo loinana angamba shelge tembangso bibirao hage khurumjari komya khurumjari agi ming Oinam Bishrit Ehak Bangladesh Tagini Lakliba 21 December 2024 the Moirang Manipur the World Meitei Council na Sinja Duna 5th plenary session Pangthokjagini program asiga theme di hengi tamak malemda leiriba Meitei ki apunba phire hairiba program asida Meitei chininaw iche oja singna sharuki abiu lorena angamba shelgi tengbam shu pibiro kuramjari Selin Digital na sinduna New Delhi da laiba India Gate da Manipur da haukiba chahi gi megi tang ahum dagi thoklakliba kanglup ki rang asida leikidraba athoba thobi singi maphamda Selin Digital gi mihut singna ngarang candle maira thanduna awapa phongdokre thawrongga mari leinana Selin Digital gi chairman Dr. Phanjobam Lanajitna haikibada ngasi aikoina India Gate tawriba sigi maroi maramdi Manipur da thokliba kanglup ki rang asida leikidraba thawai singi maphamda ikai khomnaba utnanabagi damak sinjabani Hauzik Phaubada Waroisin Purak Pangamdana Leiribasi State Amadi Central Lengakna Ahen Bamidyang Changbiduna Waroisin Purak Piu Haiki Selling Digital Manipur Nasi Tang Taraga Mari 2024 Asida Selling Digital Manipur Nasindana Akogi India Gi National Capital Oiniba Sigumnava New Delhi da Manipur da Haukiba Megi Tang Ahum
2023 dagi asigum loba thokliba communal conflict asida laikhidaba athoba singi mafamda aikoina makoi ikai kumnaba honor tawjaba adum loba thoramado akoina pangthok jabani masida aikoina laikhidaba singugi thawaida makoi atama santi hoina लेनबगी दमकता अखोइना थौनी जबा अखोइ अदुगुम थौरमदु पांथोक जबनी करिगी दमकता मसी दिल्ली द पांथोक लिबनो हाइबगी वाफम मसी करिगु मखरदं थमजरबदा करिगी नाबदा हौजिक से इंडिया की ओइनसु असुगु अदुगुम लबा विंटर सेशन पार्लियामेंट सेशन असि तौरिबनिना अखोइना मसीदा तौरगदी मणिपुर तौबदगी हेंदना नेशनल कैपिटल तौरगदी अखोइ प्रजा अखोइदा थेंगनरिबा अवाबा नुंगाइतबा ngasi मक्तसु लेरिबा असिगुम लबा मि अखोइगी मिहोइ लिसिंग हुंफुगी मथक्ता होमलेस ओइदना अखोइ रिलीफ कैंप लेरिबा सिंग असे मणिपुर मदी अखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट अथुबा मतमदा मखोइगी ओइबा तंगदांगबा मफम अमा ओइबिरगा वारोइचिना पुरकपिरगा चप चाबा असिगुलबा कंक्लूजन म पुरंगनबगी दमकता मसे अखोइगी इंडिया लेंगाक्तसु असिगुलबा असे खंगनबगी दमकता खंगलिबदुगी मथक्ता हेना खंगनबगी दमकता असिगुलबा अखोइना प्रोटेस्ट असे इसम चमनबा Bindia Publication Silchar Kasarna Thobu Oiduna Dr. Kunjalal Jenrebamna Iba Historical Novel Nongmaithem Ongbi Sanatombi Amasung Sana Konung Amasung Ngangbi Maharani Ngarang Manipur Press Club ki Loktak Hall the Phongkre Thauramda Cultural Forum ki Chairperson Dr. Koizam Santibalana Chief Guest Hanagi Convener Sahitya Academy Manipuri Advisory Board ki President Nongmaithem Kiran Kumarna President Amasung Manipur University की Manipuri Department के Associate Professor Dr. Chirom Rasketana Guest of Honor ओइदुना लाइरिक की मरम दवांगांग की प्रोग्राम की एंकर ना सकनायरबा अइबा नाउरेम राजेंद्र नोइकी लोइनाना कल्चरल एक्टिविस्ट लोंगजम सोमरेंद्रना तराम नोकपगी वारोल पीखी लाइरिक सिंग असी पुआरिबु हंगतना येंगदुना इबनी हाइना अइबगी वारोल पीरदुना डॉक्टर कुंजलाल जेंद्रबमना हाइखी मखाताना महकना अतै निंगथौरोल महारानी कयागी मरमदसु इदुना फोंदोकनरबा सेम सारी हाइखी मणिपुर की मपानदगी अइबा अमा ओइना डॉक्टर कुंजलाल जेंद्रबमना तौरिबा तिजिन हुमजिनबगी थबक सिंग असिबो प्रेसिडेंट ओइखिबा नोंमाइथेम किरण कुमारना थागतपा फोंदोखी Thauramda Manipur University की Library and Information Technology की Dean अमसुंग Head Professor Charoibam Ibohal Senior Journalist Tombiraj Film Star R.K. Hemabati Literary Society की हानगी President Pralhada Sharma अमसुंग BDSC की State President Dr. Gunachandra Nachingba मियोय सिंह सरुक जाखे नवंबर की कुनमंगादगी दिसंबर की कुनहुमदोय फावबदा चथागदौरिबा जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन की सरुकमा ओइना नुपी आंगांगदा मानादबा मिडेंग जेंगबा अमदी नुपीदा चथाबा मियोट मिनै की मायोक्ता नुपी सिंगबो इकाई खुमनगदबनी हाइबा वाखलोंदा ngarangsu जिरिबाम ब्लॉक की दिबोंग ग्राम पंचायत की कदम तलादा मणिपुर स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशन MSRLM जिरिबाम नागलो पीरिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप तरेटना सेम्बा अपुनबा निंगोलुब विलेज लेवल फेडरेशन सिंगी मिहुट सिंगना कैंपेन असि पांगथोखरे थौरमदा दिबोंग ग्राम पंचायत ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट MSRLM जिरिबाम सिडी ब्लॉकना नागलो पीरिबा कैडर CF थौमी अहुम नाउरेम सखेन बिचनु कैसाम रेनुका अमदी फगलांगबम एनिवेशन की लमजिंग मखादा जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन असि इस्लामाबाद ता लेरिबा SSG तरुक की मेंबर सिंगना पांगथोखे नुमित निनी चुपना पांगथोकदबा अनिसुबा कालिम्पोंग ताइकुंडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 दुर्गास ताइकुंडो एसोसिएशन असिलांगदुना ngarangdagi वेस्ट बेंगल की कालिम्पोंग दलेबा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉल द फौदोखरे अहानबा नुमिता लखीपुर डिस्ट्रिक्ट की ताइकुंडो सानारोय सिंगना केरुगीदा गोल्ड अमा सिल्वर अमा अमदी ब्रोंज अहुम लौखरे अदुगा पोमसे इवेंटसु गोल्ड अमागा लोइनाना अहानबा नुमिता पुन्ना गोल्ड अनि सिल्वर अमा ब्रोंज अहुम लोबंगमले केरुगीदा एल देबिकाना गोल्ड एम जाइफबिना सिल्वर TH दयानंदा बिनंजय बर्मन अमसुंग एल साइमोनना ब्रोंज मेडल लौकी अदुगा पुमसे इवेंटा TH सिंगल सनाना गोल्ड मेडल अमसुंग लौरखी हैना लखीपुर डिस्ट्रिक्ट ताइकुंडो एसोसिएशन की टीम कोच तौरांगबम नोवेंद्र न फोंदोरखले अनिसुबा मिते यूथ फेस्टिवल लाखलिबा जनवरी की 13 अमसुंग 15
नुमिनिनी चुपना पांगथोकलगनी वाफम असिगी मतंगदा मणिपुरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन असमना पाउगी मिफम मंगारांग पांगथोकरे मिफम अदुदा सरुक जाखिबा अनिसुबा मिते यूथ फेस्टिवल की चेयरमैन आरामबम नंदाबाबुना मियामदा पाउदमलदुना हाय हौजिक मणिपुरी अखोइगी यामना मरु ओइरिबदी लारिक लाइसु निंगथिजना तंबा अमदी हक्सांग फना लैबा असिनी हाइके बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी पोंतरापुर की कंपाउंड पांगथोकदौरिबा यूथ फेस्टिवल असिदा स्पोर्ट्स अमदी कल्चर बु पामजबा असम की मणिपुरी नहासिंग ओजासिंग सरुक जाबियु हाइना अपील तौखि लोइनना फेस्टिवल असि पोंतरापुर पांगथोकदबा ओइबना पोंतरापुर अमदी मनाक नकपदा लैबा खुंजा सिंगी नहारोल सिंह ओजा सिंह माहिरोई सिंह अमदी इचिलिनाव ख्वाई की बिगना सेवगटपियु हाइना अपील तौरकले पाउगी मिफम अदुदा एलांगबम प्रेमाकांता जनरल सेक्रेटरी मणिपुरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन असम आरामबम नंदाबाबू आर.के. गोपाल सना एडवाइजर मणिपुरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन अमदी अतई थौबुरोई कयाना थोरमदुदा सरुक जाखि लाकलिबा जनवरी के तांग 13-15 इंग सोक लिसिंग अनिगा कुनमंगादा असम मणिपुरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन असम लखीपुर न सिंधुना नुमिनिनी के ओइबा अनीसुबा मैते यूथ फेस्टिवल बोंतरापुर दा लैबा म्यूजियम अखै ओजा राजमनी की म्यूजियम के सानबुंदा पांथोक सके हाइना मणिपुरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन असम सिनलांजरी आइरिबा अखोइना सिनलांजरीबा सानबा अमसुंग कल्चर की मतंग सिदा अखोइना खंगन जानिंगमदी होजिक ओइरिबा मैते अखोइ की फिबम सिदा मरुइना दरकार ताबसी लायक लाइसु याम फनब होनबा अमसुंग हक्सांग फनब होनबा बाइबसी ख्वाइदगी मरुइबा वफम अमने हाना खंजै Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mafamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting, Yoga, Infrared, Clinical Magnetology, Chakramat, Spinal Neuromassage Acupuncture, Acupressure, Sirodhara Massage na chingba, Chaukhot-laba mahusagi layang patap singasina, Diabetes, Kidney amadi, Liver ge anaba, Paralysis, Sciatica, Spondylitis, Khwang naba, Khu naba, Nerve ki anaba, Blood Pressure, Heart Disease, Brain Stroke, Nupi gi laina amasung Nupa gi hakchang thong gi laina, loinana hakchang sikpa saba amadi, Joint Pain, layang jari. मसिते सुनतना मिपुम खुदिंगमकना हकचांग फना लेननबा स्टीम बाथ अमदी पंचकर्मा तौबिदुना हकचांगी हु चेनबा टॉक्सिन लौथोकपा याय लेंसिन बिरागो एनर्जी हीलिंग सेंटर रोंगपुर पार्ट 2 अदुगा सिटी चेंबरना फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचर 1 दनी एडवांस बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9395 732 456 नंबर असिदा कॉल तौबिरक नमनिंग सिंगजरी नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांगदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हकचांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगी तमक ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phoba layangzari Mobile number 8638 078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना जिरिबाम की लमताई खुनौदा मेतेगी युम अमा बोमना थुगाई बिरमले अहेनबा फोर्सिंग चंगसिनख्रे वन नेशन वन इलेक्शन गा मरी लेनबा बिल अनि हयेंग लोकसभा दा पुथोगलगनी लमगानबी अमदी रेनुबलाबु मणिपुरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ना इकाई खुमनख्रे लाकलिबा दिसंबर की कुनमाथोइदा WMC की मंगासुबा प्लेनरी सेशन मोइरांगदा पांगथोगलगनी इंडिया गेट कैंडल मैरा थांदुना अवाबा फोंदोखरे कुंजलाल जेनरे बमना इबा लाइरिक अनि ngarang मणिपुर प्रेस क्लब ता फोंखरे अनि सुबा मिते यूथ फेस्टिवल नुमिदिनी चुबना कासार बोंतरापुर दा पांगथोगलगनी
Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.